aburanishwa n'abagizi ba nabi. Umwana w'Imana imbere ya Pilato aburanishwa n'abagizi ba nabi. Abayahudi barasemerera bati nabagwe uwo Yesu nabagwe, amaraso yiwe nabe ku gatwe kacu, ku bwoko bwacu no ku bana bacu. Amaraso yiwe nabe ku gatwe kacu, ku bwoko bwacu no ku bana bacu. Yesu yarakengeretse kugeza atukwa n'umwe mu bambuzi. Nimba by'ukuri uri umwana w'Imana niwikize natwe udukize. Nimba by'ukuri uri umwana w'Imana niwikize natwe udukize. Baramutwenga bamuciye amate, baramwambika igitsibo cy'amahwa, barashinyagura bati Yesu yubahwe, nguyu mwami umwami w'Abayahudi. Barashinyagura bati Yesu yubahwe, nguyu mwami umwami w'Abayahudi. Yesu yarangwe atakwarazuka, ubajyagiye iburyo bw'agatimana, azogaruka kujana ishengero. Ubajyagiye iburyo bw'agatimana, azogaruka kujana ishengero. Nawe mwene data reka gukora icyaha, nawe niwi wegera umuvumo. Ihana ibyaha umugarurego, Yesu niyaza asange witeguye. Ihana ibyaha umugarurego, Yesu niyaza asange witeguye. Ihana ibyaha umugarurego, Yesu niyaza asange witeguye.